Kakam Jngohkai si than Riwar mingi ke pen usla kerajaan Dkut sundon sebab na kajing bumbiang gelenti ke sengking hakini gibenai. Kajing Dkut ke Surok ba aspa anro pau Shilong dauki dangsian mensiam benai harum mai lengkot kalong kumba mach sebab ya kakam Jngohkai. Nama bagi nang wan kai kim lach syuk ban lech ban wan nalo kajing perking ke bol soka ban yai ban yang. Kajing penhek ke sokai ketika Surok ba kawan ra kajing susat di paj ba hakalech kawan bat khamtam kamai kaji kakit ka ba. Kathan diwa pun usla kadai ke bapau nam bat kring ni wan kai na keleng ke pertai na kajing don gilum giwa bagi jingbu jingsat internet kemarin ke ai kam ai jam bat ke ai aja ai dok ru ya pat ba anrei mentah ke hab ban syong terkhong namar kani ke jingsya kta ajur ke kamai kaji ke kenhun gilang ba kathan hapo ke kenhun riwa mingi tourism organization gila khot ru ya ke nyelang ha ke khat pratarik mentau benai hapen usla banyak thir yata ho kani ke jing bagi pat ba kathan kamtam ke kta ya kam Jngohkai kabakam sngeu kendit kalong bawat la ka Dkut ka Surok ka ya jan si benai hanrai ompat keta watang si mok kheuru ban maramot biang yakte ke jing julol ka Surok ki pai ba ka than pen Islam ta ka kodit khaj na ka jing bumbiang gelenti ke sengking hakalai kawan bat ka thrang ban yo no ya ka Surok ba bha klem pen slam syu